behla ngey'ntaba zobombo kwakuyinkosi umbengu wesindabosi ubunababengeli. Njengoba sibe sixoxa lo ngiqhubeka ngixoxa just ungikhumbuza nje mangwe uma sisho iy'bongo zamakhosi asikikizi masisho iy'bongo kwenza ukuthi sizoza ukuthi kuthiwani nenkosi izoza ngoba manje umuntu angasho asikikize asizwe ukuthi kuthiwani kanti fanele sizwe ngoba iy'bongo ziwumlando. Right emva kwenkosi-ke umbengo kube inkosi umbambo kayibalwa zibalwa ngabazaziyo. Umbambo ziyimizi yamavimbela. Umbamba kuyena umbambo. So okwamthethwa nje asinankinga siyangena kombambo komageza siyangena kodwa kumbambo asingeni la. And then-ke umbambo uzale uZwane. Njengoba kuthiwa uZwane kambambo. uZwane ongandlela ngaphansi wadlela emkhombeni enyamazana. Unja ngasushwana ngokwathi edla inkomo kodwa inkomo kongeza amandebele. Wathi uZwane udleni kwamntambo kwathi udlani injane embili ebeyicila umdakana. uZwane wayesezala amaphahla amawele umdolomba nalona omunye wayengaziwa ngoba wafihlwa kwagogo wakhe wakhona indiwo walethwa kuZwane semdala kwase kuthiwa undiweni igama lakuthiwa undiweni kanti uNtanzikisela wasemangweni ukhona kuzalo lukaNtanzi la kwaNongoma abawuzalo lukaNtanzi lo ewayiwele nomdolomba kaZwane babizwa ngoNtanzi ke bona singadideke kubona bonke oNtanzi abawuZwane uNtanzi lo uzothi uma uNtanzi bani uthi umangethe wakithi ilaba kabahamba abanye bahamba kwindlulena kandiweni yahamba nomzilikazi ngoba amaqhawe asemangweni yiwona ayethwele umzilikazi kaMashobane ngoba undunankulu kamzilikazi kaMashobane kwakukhondwane ukhondwane ongawafuna amaxoku ngoba waqumbuzeni emaweni kwaqoki ngoba wayengawafuna amaxoku wena-ke ugundane kumitha lo owahamba namabutho kamzilikazi babebaningi siyoxoxa indaba yakhona ngelinye ilanga bese-ke wayesezala uphikela uyena oba inkosi esemangweni emveni wazala umungwe wayesezala uphikela emva kwakhe wayesezala uNdabansele Nsele uqala-ke lo Nsele ungenzakala noba sothile umkhonto engahlali Nsele wesibili wasezala uZikode amabhayika awalingana phansi naphezulu ngoba phezulu angubunga emveni kaZikode wasezala uNsele wesibili uyena udume kakhulu uNsele wesibili kunoNsele uqala na udumile kodwa nangu lo ngoba useduzane sesondele uNsele wesibili ngoba uNsele wesibili waganwa kwaNxumalo wazalwa agane indodakazi yenkosi yakwaNxumalo wasuka impembi kabi la ngale babesengale kwentaba wasuka impembi kabi ngoba Amangwe wayesebeka uLembe ukuthi uyena ozophatha Amangwe ayisetha Amangwe kungenzeka kanjani ukuthi umntwana wenkosi onegazi lasebukhosini bakwaNxumalo angabi inkosi lapha ekhaya hayi-ke yasuka kimi bethi laba uLembe uyena indlu yasembhula phango khona indlu yasembhula phango la indlu yasembhula ningacashi kodwa ayikho lapha ngiyibona awuyiboni izikode hayi bakhona izikode sangikhuluma inganekwane ukuthi khona uLembe wayephuma endlu yasembhula bese-ke laba ngenxa yokuthi lo uzalwa inkosi uMafu kwazala uMafu lapho uMafu awalingana phansi naphezulu ngoba lawa phezulu angubo inyanga yezulu umahlaba ayithwale ungashiyela amanqe ngoba ushila senomfula ugcwele wayibheke edlomodlomo indawo leziyibona uma uhamba back women so kwathi-ke umne wabo omdala ngoba zazikhona ezinye insizwe ey'ndala kubo kodwa lona ngokuthi uzalwa inkosi yena kwasekuthiwa akube uyena ozophatha uMafu njengoba sizwe kuthiwa ukuba uMandaba kuyehlanga sasiyobuswa ubani sasiyobuswa ziyinkone zakwaLembe ezimhlanu ugcwele udaka bathi uMandaba uyibone ngani ebumnyameni bathi uyibone ngamashoba ukukhanya ngoba leyo mpi kuthiwa yalwa kwaze kwaba sebusuku yanqoba-ke impi kaMandaba isekhona indlu kaMandaba bakhona abazali uMandaba indlu kaMandaba naso naso bathi uMandaba uyibone ngani
umnyango wayibona ngamashoba ekhaya so yasiyahlala ke inkosi le uMafu emva kwenkosi uMafu kwase kuhlala inkosi uMangethe inkosi uMangethe yayizalwa phi na yayizalwa ebukhosini bakwaShabalala emhlongamvula kuthiwa kusemhlongamvula nakhona kwawa khona umuzi wasemhlongamvula lapha kodwa nale kwaShabalala khona umuzi wasemhlongamvula so ke kwase kuba yona inkosi le nanti itshe lapha phezulu esikhuluma ngayo ke uMangethe omnyama bathi wena ohahola duma phezulu emazulwini olwaphendula amadoda aphenduka othilanga ngoba kuphenduka unonjobo waye ngwasekubalekeni waphenduka othilanga uMangethe omnyama kodwa indlela ezimhlophe owehle enyova nentende ngoba wayisaba amanxeba inkawula amanzi yakomashoba ngoba nomfazi wayewaphuza lawo manzi wayeyozazi ezakhe mntakamama semuke esihambeni siyeswazini lapha amakhosi akhona engayokufa nelapha izalukazi zakhona seziyofa ngokuluphala nelapha amabele akhona aziyithingithingana uMangethe ohlaba umuntu ngothi ngoba ethi umkhonto yombambezela awu inkosi ayiqela bathi ke inkosi uMangethe nje bakushiwo nje kuthiwa uMangethe omnyama wendlela izinto bathi wayemnyama bathi intsheshelezi yasemangweni engasenayibunu bathi wayeyisishwapha uMangethe bathi mabeqhubeka bethi inkosi eyishidaba ngembuzi besho uMangethe ngoba uMangethe bathi wayephana konke kufika ithunywa lapha umuzi ngithi ubaba walofu umkhombisa idwa ngapha umuzi wasemhlongamvula bathi konke kufika ithunywa zizokhuluma nenkosi uMangethe ivela kwamanye amakhosi ayabuza ukuthi inkosi yeninyani ayi babe namahloni abantu uthi yini bese ngizomkhombisa ke yasemangweni inyani awu ukhipha imbuzi qhamukeze nembuzi abantu ayikhipha nazo ke hambani niyopha amakhosini babanikeze nenkomo baxoshise kalo so inkosi uMangethe yayinothando ngalendlela exaka ukwenza ithanda abantu bathi ayithi mayihamba ishona le ezweni layo ibona umgodi wesambane ithi umgodi wesambane ulambile bakwazi inkomba eleke lapha ibiza abantu uthe umgodi wesambane sibona ulambile lapha awubeze basebeyazi ekudlula inkosi basebadla abantu benkosi bajabule so ke inkosi uMangethe idume kakhulu ngomlando wamakhosi ngoba iphile ngesikhathi selembe inkosi uMangethe inkosi uShaka iqoqa izizwe ihlanganisa inkosi uShaka inkosi uMangethe bekhona kwaze kweza nomntana uNkabayi lapha eyiletha eyisondeza ngoba kwakunokuthula inkosi uMangethe ayingayithandi izinto weza umntana uNkabayi lapha eyiletha ayikubonakala ukuthi hayi ayimina beli inkosi ayifuni ukuthi imshade so ke ayike wagcina ke sebatshela ukuthi bantu uqhulusile nje akaganile la esho kule ndawo kwahamba wase bengasafuna ukuthatha umthetho kwala ekhaya abantu ababefike nomntwana uMkabayi kodwa akasiqhubeke nawo kumlando inkosi ke uMangethe ibe isizala inkosi uNtshonto wayizala kuDingase uDingase wayengwasemangwaneni ebukhosini basemangwaneni uDingase wayesezala ke uNtshosho ngokubashosholoza umnqandi kaPhembethwana inkomo kaMahemu ezathi mayiwela umzinyatho omdaka maqede zase ziyanyamalala engabe Ntshosho sadlani kweli kwamthintandaba ulako lithwale ngesiqabetho ngompeli ngembenge beliyowela umncane yini so inkosi uNtshosho nje bakuthiwa yawela umzinyatho omdaka yawela namabutho yawelela emajuba bathi mayifika bafica amajuba kwagcwele amajuba lapha nemajuba lapha yafika hlala khona yathi mayifika lapha inkosi uNtshosho kwasekuhamba intombi yakwaShoba eyayimgalile intombi yakwaShoba iyayizela izinsizwa zimbili kwakuucengesi enye kungumadedesa umadedesa umne wabo imambe uhlaza ezungezi umuzi wasezungeni kwaze kwasabe ngalele bashaya iminyango bethi kuyosanini siphumule umne wabo inkosi lowo umadedesa basukile ke lapha abantu benkosi ngenxa yeziphi njengoba masikhuluma ngenkosi ucengesi thu umnqando weyindwendwe ezayilanda umzilikazi kaMashobana iqine kaNtshosho lakhula kabuhlungu ngoba lakhula kuthubeleza ucengesi uqulise enqama amaze nqoma anqamuka phakathi indlu kaMangethe abathi yokhala phansi athi yaduma phezulu babethi yokhala njengesambane ngathi yoduma phezulu emazulwini inkosi ucengesi ke leyo iqile la iseguqile phakathi kahle kafudukano yikalala kwathi abazingeli bayigoje zagila zabo ngoba zigodle umbiwana kwamavela suka inkosi ayiqedwa inkosi ucengesi njengoba kuthiwa umnqando weyindwendwe ezayilanda umzilikazi kaMashobana kwaze kwasekuphethe inkosi uDingane ngesikhathi kuphethe inkosi ucengesi kwasuka impila
ithi iyolandela umzilikazi kaMashobane, ilandela iy'nkomo zikamzilikazi kaMashobane. Wase kuba ukuthi inkosi uCenge siyazi ukuthi kunabantu amabutho inqwabe amabutho asemangweni ayihambe nomzilikazi kaMashobane. Kwathi makuthiwa akuthunyelwa amabutho inkosi uCenge siyahosha inyawo. Ingakho uthi umnqanto indwento zayilanda umzilikazi kaMashobane. Kwalumela ke lokho. Njengoba sewela na umzinyathi sebehamba nenkosi uNtshosho baze bayofika lapha ya kwanoyidwatshana. Bakhona abasemnambithi laba izindawo kwanoyidwatshana. Lapho kwatshalwa khona inkosi ke uNtshosho lapha. Bahambile ke bona. Bafika lapha yana base kufika indlu kaMazibuko. Yayiphuma lapha eMangweni. Yafika yabathola ngaphesheya ngoba sephethe inkosi uMpani. Ifuna inyoni ngayiphumula. Basukile nabo lapho baya eMangwaneni. Ngoba uyise wayekadezalwe eMangwaneni. Bathi mabefika lapha eMangwaneni intabeni ithintwa kwase kuzalwa inkosi uThinta. Bathi uThinta ngoba waza entabeni ithintwa. Wazalwa udadewabo uNomathinta. uNomathinta wakane eMangwaneni wasezala inkosi uBambasi. Lawo baseMangwaneni. Inkosi yakhona yazalwa lapha eMangweni. uThinta. Izalwa uNomathinta. Uthinto beindaba ngoba indaba nasemadodeni. Usandaba ehlezwa kithi lapha eMpolombeni. Inkomo ethe inkona kanti bibhukuda. Inkosi uThinta ke le. Usho. Emva kwenkosi uThinta kwase kuba inkosi uDumisa. uDumisa ingonyama. Magodoza wenkunzi. Itholela kithi ngabe labahlaba kwasithola emhlangeni kuwela selineyimpondo. Inkosi uDumisa emva kwayo kube inkosi uNkanyezi. Unkanyezi ezulu eliphezulu. Inkanyezi yakhanyisela abamabasi indlela yezulwini. Zakhala izalukazi zamabaso. Sathi ngabe seyizana eMangweni. Mazayibona amadoda zegona amathuba. Zakhala neza kwasithole. Sathi ngabe seyenzana eMangweni. Ngoba zayibona amadoda zegona amathuba. Akwaba nezimpi ke lapho. Angifuni ukuyixoxa uba wethu mabesixoxele.